Predstavljamo članove vatrogasne postrojbe sa potražnim psima iz Opatije. U goste nam dolazi Zoran Laslavić i Jelena Ščulac. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Imamo tu dva psa. Za nas je ovo novost da vatrogasne postrojbe imaju i pse. Biću iskren, nismo još imali priliku predstaviti niti jednu vatrogasnu postrojbu sa psima, pa evo izuzetno mi je drago da imamo danas tu mogućnost. Što reći i izdvojiti iz vašeg rada? Pa, evo, ovo su prvi potražni vatrogasni psi u Hrvatskoj. Postrojba Opatija je prva krenula sa tim projektom prije 1-2,5 godine. Kada smo kao onda još mladi, još ne vodiči, krenuli na trening ovdje u Zagreb, KOSP Zagreb, kod njih smo trenirali i praktički smo od njih sve i naučili. Kako to izgleda onda u vašem radu? Što je njihova dužnost? Znači, njih koristimo za pretraživanje ruševina. Znači, što se tiče samog požara, njih ne bi vodili na intervenciju, već bi ih vodili ukoliko bi došlo do rušenja objekta, bilo da se desi uslijed eksplozije, uslijed potresa. Znači, njihov je posao da nam označi mjesto gdje se nalazi zatrpana osoba. Sad, psi to nama označavaju na način da laju. Vi, znači, ne gasite samo vatru? Ne, ko vatrogasci od spašavanja mačaka, preko gašenja požara i drugih stvari, eto, imamo i potražne pse, što je u Europi uobičajena praksa, svi veći gradovi imaju svoj dio sa spašačnim psima. Možemo li mi onda za sve one u Opatiji reći, ako imaju problem da im mačka se popne na drvo, na krov i ne zna doći sama kući, mogu vam se slobodno obratiti? Naravno da mogu. Drago nam je čuti da radite i takve stvari, jer ima potrebe inače i za takvim stvarima. Mi smo kroz emisiju znali pratiti nekoliko akcija spašavanja u Zagrebu i skidanja mačaka sa drveća, sa krovova i tako. I sve je bilo uvijek uspješno. Jelena, i vi ste se uključili u ove aktivnosti? Jesam. Ja sam članica DVD-a Opatija i vlasnica ovog potražnog psa. I izlazite zajedno na intervenciju kad treba? Ako treba, da. Znači baš na ruševine i na šume. Znači ako se neko izgubi u šumi, onda krećemo. Kod bilo kojeg događaja, bez dobrovoljaca ne možemo ništa. Mi kao javna napravit ćemo jedan veliki posao, ali kad nam treba dodatna pomoć, onda uskaču u pomoć obučeni ljudi koji rade neke druge poslove, ali su dobrovoljni vatrogasci. Vi ste u stvari jedan tim, ali vi dolazite iz dobrovoljnog društva? A ja iz javne postrojbe. I kad treba u akciju, svi idete zajedno? Svi idemo zajedno, da. I kako je to do sada bilo? U koliko akcija ste sudjelovali? Ove godine smo bili u jednoj potražnoj akciji za nestalnom osobom iz Rijeke. Akcija je, mogu reći, odlično prošla. Hvala Bogu, osoba je nađena sasvim na drugom kraju Hrvatske, živa i zdrava, što je za nas super. To smatramo jako dobrim uspjehom i da bar više samo vježbe, a ne intervencija. Prošle godine spašavali smo dupine iz mreže, skidali smo mačke sa krovova, sa drveća, izvlačili smo zmije koje su se ljudima zavukle u vozila, izvlačili smo zmije koje su se zavukle ljudima u podrume, izvlačili smo 2 psa koja su upala na obroncima Učke u rupe, tako da... A zovete se vatrogasci? A zovemo se vatrogasci. Znači, sve više i više imamo drugih intervencija, a manje gašenja požara. Nekad je to bilo 80% gašenja požara, 20% ovo zovemo tehničkih intervencija, a sad je sve više taj trend okretanja. Puno je tih aktivnosti u kojima sudjelujete, a vjerujem da imate i članove koji su obučeni za sve to. Tako je, mi u vatrogasnoj postrojbi imamo specijaliste za potražne pse, specijaliste za spašavanje s visina i dubina, imamo ronioce, imamo klasične vatrogasce koji rade posao vatrogasaca. Sve sam čekao da čujemo one koji love zmije. Koji su ti? To spada u posao vatrogasca, jer mi nijednu intervenciju ne smijemo odbiti. Osoba nas pozove na intervenciju, imali smo intervenciju da je srna zaglavila u ogradu, otišli smo tamo, riješili smo. Imali smo intervenciju da su 2 srne, nalaze se na zelenom otoku između 2 ceste, dobili smo poziv, otišli smo, riješili smo. Znači, to su neke intervencije koje se u javnosti ne vide, a mi ih stalno obavljamo. Da, vidimo, za sve to treba imati specijalnu opremu, nešto ste od opreme ovdje izložili. Da, znači ovo smo donesli opremu koju koristimo sa psima. Osim spasilačkog ruksaka koji na sebe sadrži komplet prve pomoći, u njemu se nalazi komplet prve pomoći za čovjeka i posebno za psa. Još koristimo i za pse specijalne papučice koje koristimo u ruševinama da zaštitimo šape od stakla. Osim papučica
Koristimo i specijalne alpinističke pojaseve kad dođemo do predjela gdje se moramo spustiti, stavimo na sebe opasač, vežemo psa za sebe i spuštamo se, ovisi koliko je potrebno. A za traženje u prirodi koristimo kombinaciju GPS uređaja što je na stolu. Ovo u čemu je loptica je GPS ogrlica za psa koja nam daje preko satelita poziciju gdje nam se pas u svakom trenutku nalazi. I koristimo još različite radio veze i GPS uređaj za čovjeka da se znamo snaći. Udruga potražnih pasa koji su psi članovi se financira isključivo donacijama i sponzorstvima, a danas je dosta teško naći donacije. Ljudi nam radije doniraju što nam treba, ne znam, recimo zaštitne hlače, zaštitna majica. A ovi uređaji koji su skupi, eto, pozivamo zainteresirane donatore koji nas hoće donirati da nas se slobodno obrate. Osim što ste članovi vatrogasne postrojbe potražnih pasa, vi imate i svoju udrugu Udrugu potražnih pasa Hrvatske. i pokrivate cijelu Hrvatsku. Po potrebi ako treba i šire, ovisi o pozivu kao bi nas pozvali. U našoj udruzi imamo što se tiče rada sa psima 7 spasilačkih pasa i 7 osoba koje s njima rade, a imamo još podupiruće članove koje nas na drugi način podupiru jer samo spašavanje nije segment izaći na intervenciju sa psom, već mora imati osobu koja će mi biti specijalizirana za davati prvu pomoć, za uklanjanje ruševina, tako da imamo 67 podupirućih članova. Jeste li imali kakvih aktivnosti za vrijeme ovog snijega? Kod nas ni jedne pahulje nije bilo. U Opatiji? Ni jedne Ne. pahulje. Sve nas je zaobišlo. Potrebno je redovno održavati kondiciju, imate sve uvjete i teren za to? Tako je, to se možemo zahvaliti vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije koja nam je ustupila svoj vatrogasni poligon u Šapjanama gdje redovito sa vatrogasnom postrojbom Rijeka, Opatija i ostalim postrojbama iz županije održavamo treninge sa spasilačkim psima. Imate dovoljno prijevoznih sredstava? Pa često koristimo vatrogasni prijevoz, imamo vozilo naše od udruge koje je trenutno potrebno generalno uređenje i evo ovom prilikom bi se zahvalio Opelu Hrvatska koji je prepoznao naš humanitarni rad i koji nam se odlučio za popravak vozila. Drago nam je da evo, imate podršku i vjerujemo da će biti još onih koji će prepoznati vaš rad i na koji način vam sve mogu pomoći. Mogu nam pomoći donacijom različite opreme, donacijom različitih sredstava. Dovoljno je posjetiti našu stranicu www.upph.hr i tamo će vidjeti rad koji radimo i što nam je sve potrebno. Drago mi je da smo vas imali priliku upoznati i predstaviti našim gledateljima. Vjerujem da ćete imati puno treninga, što manje akcija, ali evo ako zatreba, vi ste tu. Hvala vam.